چالاکی انجواکا سیویل کوبانه کو پیک تیج گله کومله وکیا پارێزەران ئەندەزیاران و مامۆستان و هەن ڕێخستنên دین و پشتی ڕاوەستاندنا کارێوان لە کۆبانێ جارێکە din li parêzgeha Şanlî Orfa dest bi çalakiyên xwe dikin û piştî workshopekî li ser elfesed û zelaliyê workshopekî dînê hate vekirin li ser plankirina stratîjî û alavên pêşxistina rêxistinên civaka sivîl. برنامج مال صار تخطيط الاستراتيجي وكيفية وضع خطط تنفيذية للمشاريع المستقبلية ورسم الرؤية والهدف أو رسالة للمنظمات المجتمع المدني في كوباني. سي مشروع ما تقديم كرن ياك تنمية البشرية ياك شفافية ياك شي السلم الأهلي. Vî workshopî sê rojan berdewam kir. Têda 15 çalak van fêrbûn ku çawa dikaribin projeyan pêşkêş bikin û bi taybet li ser geştpêdana civakê û dikaribin name û armanc ji wê projeyê ra derxin ji berî ku dest pê bikin. تنمية بشرية ما قدم كر ما جي اللجان ضمن واد تشكرن تفعيل دور المجتمع المدني هدفي ما ضمن واد لجان أو كرن لجنات يعني ما تشكرن صاروا ضمن واد ما مخطط صار تشكر حتى Çalakvan fêrbûn li ser bingehên projeyan û her tiştê girîng ji plankirina pêşeroja civakê ra ji bo bihêsanî ji aliyê sîyorotîk ango nazarî biçin aliyê praktîk ango emelî. دورات تشيدبن جبوك كوادرنا مختص بإعداد مشاريع تشيبن جهندر أم بفعاليات ما كوباني كوكانبن ورشاد مشاريع إخوة يعني كمشاريع تقديم جهات ماني حبكن كوا مشاريع إخوة كانبن سر عرضه طبق بكن بري هبون يعني قال لك خورت حوالي ما مثلا دهات الفيدر كتدريب دبون وكوفات جرا ويدر كي وين نكون بو فاتشتا نقل هندر كرا ونكون بو مشروعك يعني بخوا إعداد بكرا وتقديم بكرا جبركو يعني بشكل شخصي نكون بكرا تێزانین ku ev çalakî bi miqatbûna navenda civaka sîvîl û demokratî CCSD û armanca wan ew e belavkirina prinsîpên sîvîliyên sereke di nava çalakvanan da ji bo dikaribin bi erkê xwarabin di Sûriyê da piştî nêzîkî 4 salan ji şer û kuştin û wêranbûn li welatê wan. Afirandina çalakvanan û kewadiran ji bo dikaribin civakê bigihînin astekê ku Sûriya pêşeroj demokratî ava bikin ew dimîne hewildaneke û wê gelek astengî lê pêş wan derkevin. Piştî 40 salî ji zilm û zora rejîma Bees helbet wê nebihêsanî bigihînin wê civakê. Welat Bekir, Orient News ji parêzgeha Şanlî Orfa.